السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجب عربية مجلسوች እንባላለን ምን ያስፈልጋታል ሁሉም በአንድ የሚያገኙበት ደረጃቸውን ይጠብቁ መጅሊሶች ድጋፎች አልጋ ሶፋ መጋረጃ ቁም ሳጥን ኪችን ካቢኔት ድሬሲንግ ቴብሎች ዘመናዊ የግድግዳ ተለጣፊ ቲቪ መስቀያ እና የመጽሐፍ ወይም የጫማ መደርደሪያ እንዲሁም በተጨማሪ የቁርአን ማስቀመጫዎችን ካስፈልጉት ውበትና ጥንካሬ ጋር እንዲሁም ምቾቱን ጠብቀን በፍጥነት ሰርተን እናስረክቦታለን ሾሩማችን በመምጣት መርጦ ማዘዝም ይችላል ጥራት ውበት ጥንካሬ ብዙ አማራጮች በቂ ዋስትና ደውለው ያማክሩ በሚፈልጉት ዲዛይን ቀለምና መጠን በቤትዎ ልክ ይዘዙ በተጨማሪም ለአዲስ ጎጆ ወጪዎች ታላቅ ዲስካውንት እናደርጋለን አድራሻችን ቁጥር 1 አጠና ተራ ቤዝመንት ግራውንድ ፍሎር የቤት ቁጥር 114 እፎይታ የገበያ ማዕከል ቁጥር 2 አጠና ተራ ቤዝመንት ግራውንድ ፍሎር የቤት ቁጥር 027 እፎይታ የገበያ ማዕከል ቁጥር 3 ቤተል ታክሲ ተራ አደባባይ ሳይደርስ ዛሃራ ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል በተጨማሪም ለክፍለ ሀገር ደንበኞቻችን ወዳሉበት ሰርተን እንልካለን ይደውሉ ረጀብ አረቢያ ሚሏት መዲና ፍቅሩን ስባ ብላ ወዲና ዛሬም አያል ናፍቆት ይዛለች ታላቁን ሰው እንቱን እያለች ውሎ አዳርም በቀን በሌቱ አልተወችው ስምኩን መውሳቱ ሙሐመድ ነው መድሕም መደዷ ሙሐመድ ነው አስካሯ ሚርዷ በየጎራው በየገጠሩ ሙሐመድን ሁሌም ሲጠሩ ወዳሉበት ሀገር ሳይመጡ በሩቅ ናፍቀው ስንቶች ተቀጡ ለስንቱ ሰው ሽፋ የሆነ ያንቱ ስም ነው የሚያድለው ጤና የታመመው አካል አልዳነው ሙሐመድ ሲል ሌሎይ ቀና በየጎራው በየገጠሩ ሙሐመድን ሁሌም ይጠሩ ወዳሉበት ሀገር ሳይመጡ በሩቅ ናፍቀው ስንቶች ተቀጡ ሲታደሉት ያንቱን ፍቅር መች ይገዳል ሌላው ቢቀር ታላቁን ሰው የመዲናው ሹም አንቱን ይዘው ሌላን አይሹም ሰላም ዓለይኩም ሙሐመድ ዘይነ የመዲናው ሹም ቁረተ ልዓይን ሰላም ዓለይኩም ሙሐመድ ዘይነ የመዲናው ሹም ቁረተ ልዓይን ሰላም ዓለይኩም ሙሐመድ ኑሩ ኧረ እንደምን ነው የተከበሩ ሰላም ዓለይኩም ሙሐመድ ኑሩ ኧረ እንደምን ነው የተከበሩ السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم يا أولي وش كتامة يا علماء ودماء إنسان قص يصحى ونجاشي السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم سنتو سنتاجيلا مشايخ يزاشي إثيوبيا كفن داينكاشي السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم يا بركة زرنا نجمهم يا نجاشي يزالوا ليو يا بلال حبشي السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم يا جلوش يا كرم يا أنا يا دانا يا ولوشو يا نقصوش لجي السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم يا سيد قتيو دقمم يا قلمسي يا قاتي روتشي يا أحمد الغازي السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم يا أبرد يا كتباري يا الكسوتشو واركا يا زبيوتشي يا بادر وداجي السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم يا جيلان وداجوش يا بيو محبوش يا باجي فاري يا جمع وسراجي السلام عليكم السلام عليكم
ብየሾንክዩ የሸዓሌ ጎንደር የአልፈቂህ ቲጃንዮች መውጂ السلام عليكم رسول الله السلام عليكم ዳሩል ሂጅረተይኒ ታሪክ ያወሳሽ አንቺ አበሻ ሰላም ይብዛልሽ السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم የነቢ ሰሃቦች እንዳስተናገድሽ ኢትዮጵያ ክፉ እንዳይነካሽ السلام عليكم السلام عليكم رسول الله السلام عليكم ሰላም አለይክ ክብሬ መንገሴ ሰላም አለይክ ግርማ ሞገሴ ሰላም አለይክ መድኃኒት ፈውሴ ሰላም አለይክ ሽፋይ ዋሴ ሰላም አለይክ የአላህ ወዳጁ የበረካው የራሕመት ደጁ የፍቅር ቤት ዋሻ ገዳሙ የሆነለት ጅብሪል ኸዳሙ እንደምነው ብዬ ስባክን ምነው ላንዴ ባየው ብሰክን የቀልብያን ድርን ሚፈታው ሽሙንሙኑን ባየው ፈገግታው ሰላም ዓለይክ ያ ኸይረል አናሚ ሰላም ዓለይክ ያ በድረ ተማሚ ሰላም ዓለይክ ያ ኑረ ظላሚ ሰላም ዓለይከ ኩለል መራሚ سلام عليك يا ذا المعجزات سلام عليك يا ذا البينات سلام عليك يا هادي الهداة سلام عليك يا ذخر العصاة سلام عليك يا حسن الصفات سلام عليك يا ذا الموهبات سلام عليك يا ركن الصلاح سلام عليك يا رب السماح سلام عليك يا زين الملاح سلام عليك يا داعي الفلاح سلام عليك يا نور الصباح سلام عليك يا حي الفلاح سلام عليكم محمد زينة شمس المدينة قرة العين السلام عليكم محمد زينة شمس المدينة قرة العين سلام عليكم محمد النور صلى عليك أحمد مختار السلام عليكم محمد نور صلى عليك أحمد المختار السلام عليكم محمد نور صلى عليك أحمد المختار السلام عليكم محمد زينة يا غالي رسول قرة العين السلام عليكم محمد زينة يا غالي رسول قرة العين السلام عليكم محمد نور أراد منا يتكبرون الله